Definitely. I am complete in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Evan. Wita shongole kirungi na nabagambe mu program ya Msimanta ntibatere shongole birungi ebiri kutwiriza hinaranga. I cannot play this song. Shwaro kabasa gumuri hands ushitaniri. Definitely. I am complete in the mighty name of Jesus. Msime mbabazi ahabwe yonere program ya Msimanta kandi msime mbabazi ahabwa Sunday izoba mukamo kutimisa turi abahurire. We don't take it for granted mutwine kwimuka tukashanga turiri because no byamekiro turi kumanya ko burasheshe konka bwashesha sime mbabaza hanga ahabo kurenguwe mu kuryo hurire oyi no mwisi sime mbabaza habwe mirimo yo gukora sime mbabaza habwe kayawe sime mbabazi ahabwa abana bawe umushija wawe umukazi wawe. We want to say ngumsima mukama main program ya Msimanta turi mpaka shaitano ineclear kind of course ekichweka kitwija nacho nekichweka chenjiri ekichweka cy'ikigabo cy'irizoba mukamara hanga yatebekanisa umuhereza we kwija kubagana ho ni twinjiri yituye rizoba kandi nitekateka ngo ine cyangwa kirahindura hamagara gawe. Of course mirabana message ni mingi, you be there and you be like otuna nyor hanga wanje narengera izoba konko muhereza warhanga yashitamanka hayagire bwambo biyabasa kutwegesa uhurira wikikana mu mutima mwene nkiriza atari kushisha bwire tumwakire Reverend Ronald twakushemera kandi nsime mbabaza habo kukunda ukabasa kugaruka ngo tuhereze ngeri ya mukama nishaba ngo yakure habari kutureba udutwara umushara babari munonga ubishimwe Claire kandi abo buherezo bwo kongera kwereza TV West tukusimira ho ruhanga kandi no kwatamagaraga bingi katshabe webare mukama abwe mbabazawe na rukundo yawe ukugaruka kutwiguriraho muri yo gumwanya abwe ngiri yawe kandi nabo buhereza ubwa TV West nemirimo yona twisa mu gishomo ry'erizoba kandi nikushaba ngo ngarica hansi utungukira murenye ikigambo cyawe kije namane no bushobozi kandi kigire cyakora mu ngingo zitu tongere kora ibyo kusima kurabira mu izina ry'Umwana Yesu Kristo mukama witu. Amen. Uko kunana yanjwirwe Reverend Ronald Kareja nugo mazina kandi abwe mbabazi ni nkoranka chapel na bwacu ni garuzi rwampara umbereberezi no bwankore konkandi yazarwa yakashari mwana atungo mugisha kugaruka kwija mu TV West mwe bari munonga abwemere mwe mukongera kwereza kandi nishaba ngwi akutureba muri gishaha rahangagire kiyakoro magaragawe kandi ayongere kwereze migisha abo kuba nko kutwaturiye ntureke shongoro I am complete koro kuboyine rahanga no boyijwire no botari kitega nebintu no biri kwija byakushuranga konka ogumoyemeriro hamire mu izina rya Yesu mwene rizoba nasima rahanga kandi n'aba family yanjye nabo nabasiga barije umukazi no mutabani Fortunate Karagera na mutabani wanje Ajuna Ataware ruhangana kwa twiremba bazatyo kandi akongera kutukanyisa. Ekigambo rizoba mu kitabo cyo kutandika no turi kuza kureba kandi niza kushaba uwishiye mwekere anaija kuba natsomeraho okutandika eshura ya 3 ni 2 okutandikira mushorongo gwa 2 okutandika eshura ya 3 ni 2 okutandikira mushorongo gwa 2 ni 2 okutandika eshura ya 3 ni 2 omushorongo gwa 2 ni 2 Yakobo okufukana na malaika mbore kiraho Yakobo okufukana na malaika ni manyangu bingi ntufukana na byingi omunsomu orwana neki konke mbabazara hangazi gumanuza kuravyamo mwene Yakobo akabara biro muri byingi konkati zoberi mtureba Yakobo okufukana na malaika ecyabire cyambireho kuturu kuba nturebe nyumaho ntureba Yakobo akariyo muntu wabira tangwi abo kuba ntureba nko mu kitabe cyo nico cyumwe eshura ya 2 na mushanju omushorongo no gwa 2 na mukagaho na haru kurebera naka Esau ariyo namugira ati oguno mu rundu rwa 2 oriyo nonyubaho mugisha akaba ariyo muntu atangwi konkana bwo rahanga yamugirire mbabazi omuryezo mberezi yabirarumu nambwene tuza kuba ntureba nabwe okugaraka pwe akeyemera okugira ngo rahangagire umurimo gwe yakoro magaraje tiyakoma nari yecho kuturukwamaza mutware yo mushura ya 2 na mwenda noreba okukora abakazi akakora omukazi wabire na yetwa Rakeli konkarabani tiyamuhereza
abo kuba omico ye cy'Isiraeli bakaba batari kwikiriza kugira ngo muto agenda asigaho mukuru mwene yakore imyaka mushanju eco cyemu cyona yacyemera okurabo muri eco cyemu hazarahangana bwo kamugirira imbabazi konkana bwe akaba ari yo muntu wabire namanyiki yabire nayenda mwene umagara genseji abishiye mwene yenda kubahiga okugira nkora abe nokora okore no mutima gwa ugona obe no manyiki okwenda ebiri kwija kuterana byinji konkano kugumo yemerire mwene yakore imyaka mushanju ejo kwiyamazire kurabaho bamuhereza umukazi we yamanyangu cyaho kwiyagiye kuza kushanga kubwa sesere yaza kushanga yashanga umukazi wakorire atari wo wayine yashanga yine reyo mwene bagira ngo hati eki turakore garuko kore myaka ndijo mushanju kongero ndijo yago misereza nabo yagaraka yakora ki yakore ejo myaka mushanju konkana gwe kuza kureba hatumanye ejo ke ryenjugano akati innocent zo kuzuga yakora omukazi eco cyemu konkara hanga tari kureba aho kurga rahanga tari kureba uko rukushwa kureka rahanga nakora okurigiro ko mwihi mwene rizo abantu reba Yakobo okufukana na Marika warahanga omusoro ngo gwabiro nebiri eco kiro yimuka yatwara abakazi be bombi n'abazana be n'abana be 11 bayambukira ahanyambukiro ya Yaboki mwene yayimuka eco kiro yatoroka katoroka nangwa no kutoroka abo kuba kamanyangura bana kata kuza kumwikiriza nangwa ne cyafaye cyabiriho omukazo we Herakeri yasharamu yatoroka n'emandu bazarabana kuturuka badusomo ko by'inyimo batoroka bagenda abo kuba kamanyati aha hati nyine ho magara yirukanga yagira tereka ngende ubwo akari yagenderire kugaraka kanani akari yo nagaruko wabo abo kuba kareba nkuriya padanarama akabatine yosingi mwene yagira tereka mpungo muri cyemo omunde no shabantu ningira akabagumana bamurengeza ngoro wakorira bakazi mwene yahurobore yagira tembere yiniteka kugirgamo mwene wishe mwene yoko kusara mu wagira ngo wahura ngo embera wagira ha no yimukani uyumuka ugenda mwene hateri izoba naningira unahiga okugira ngo akubasa kubahine byo rukureba byo kwiga apana yumuka ugera yo wagenda rahanga hina harukwe nakushanga amusoro ngo gwa zagwa birneina Yakobo yasigarayo wenka umushija yija yafukana nawe bwarugaho bwatagurukana mwene ko yagenzere yaragaha yazari yako kagera okoko Yaboki yasharamu yagira ati mucyara bakazi banje mwe mbe muri yaharubasho hine shonga zanjye zinyine abo kubaka bana amanyango nabwe no rugendo ruyabira rumurgonga esa wakaba mutegereza akabari yo nagera oryiza ryari mwene yagira tereka ngende okusigara wenka kabata kugira ngo akayi no usingi apana akenda kugira ngo obundi akayecika bari babura kumanya mberezi yabe naraba mwene yasigara wenka yayecika yafukana na Marika ngo bwaragaho bwatagurukana iwe yofukine nabyo oshazire mu wabire kurabyagira wagira tereka mbere igiye mwebi no manya ko mukazi no shara mureba nkembera za kuremera ureba mukazi yagera tereka ntahe aberga mwagenda nango kora business orebe takusimbuka oshara mubirugamo hata kigambo cyo kitwegeso kuremeraho yafukana na Marika warahanga bwaragaho bwashisha wishe mwere meraho gumisirizaho kacyo buri hikusheshe ko burasheshe rahangana ija kugira iki yakuro magaraga bwaragaho bwatagurukana umushije bwo kuyarebire yamurema yamukora ahigufariya itako rya Yakobo ryateruka nibafukana mwenu Yakobo akatakufukana no muntu wotosha akana afukana Marika warahanga konka yaremera Marika warahanga nawe yareba ngo mushije ati yayangwa mwene yagira kati mwenu wabuzire kunyanguhira reka kwataho aho yemije yabantu ho yakwata igufa ryateruka kuri yamazire kuteruka ningiraho no yashazire mu kugira ati ndekura akeshengereza okurwana na Marika warahanga umushije yamugira ati ndekura ahabo kubani butagurukana umushije yagira ati ndekura ahabo kuba buriyo no butagurukana
Yakobo yamugira ati tindi kwija kurekura utampire mugisha. uri umushija wa Ruhanga Yakobo yagira ati kuza kurekura utampira umugisha. Iwe byaho kubikuremerire washaramwe warekura utakatungira icyo urukwenda gumiserezaho kaki umweshongoza akagera tugumiserezaho kaki turi hikwambuka obusasi nago marra noija kuberga muno yambuka nani yamugira ati ndekura ahubwo kuba buriyo no butangurukana. Yakobo yamugira ati ndi kwija kurekura utampire mugisha. Yamugira ati ndi kwija kurekura utampire umugisha. Onati izina ryawe ryoha. Yamubuza kwiyamazire kuri umushija remeyeho yamubuza tkonkashi izina ryawe ryoha. Ati ndi Yakobo. Yamugira ati ndi Yakobo hati yana waguma waza kuza kwetegereza izina Yakobo ese aho no akurisha borage nagira ati Yakobo ni Yakobo ko kubana usoma mu okutandika esura yabiro na mushanzo umushoro ngo gwasatu na mukaga ngo ese aho yagira ati Yakobo ni Yakobo izina rye niwe muntu Lecha kabi nangobeza amakuru gacho ngo izina Yakobo kikanchumanya isoko kugobeza akari yende bya ariyo munyaji ariyatyo mwene kuyamazire kureba marika warahanga yamubuza yayeyemera Yakobo yayeyemera yagira ati ndi Yakobo manyaka ariyo nagira ati ndiyo bire naremo ariyo nagira ati ndiyo biraye nendwa ndiyo biraye namaganya yayeyemera ninye mbire ndiyo munyaji mbire ninkore bintu bitakubasika yayeyemera mwene kuyamazire kwiyemera hure cyabiriho. Onati okuruga hati torugaruka kwe mwene yamugira ati okurugera izuba torukwijagaruka kwetwa Yakobo torukwijagaruka kwetwa remerwe torukwijagaruka kwetwa wendwa torukwija kwetwa maganya apana okurugera izuba noja kwetwa Israeli noja kwetwa Israeli ohirwa mugisha noja kwetwa ohirwa mugisha kwara kumara kwija yabugabugana nitwe omumbera zitu nazihindura zo nangwa tarukomacho kwindura mbera zonka kureka nizina narihindura hatogo baba ko abambugina umukashesha ko kenyine akatakiri Yakoboriya apana nabana yeshongora ngutinyoriya tinyoriya owishe mwe hanga kwa mara kutaya yombyawe uriya bano yeshongora tinyoriya no Yakobo ino bujurisi yamuhindura izina yamugira tukurugera izuba torukwija kwetwa Yakobo kweka kurugera izuba noja kwetwa Israeli nkabasibwa ki iwobire noreba bakubize n'amazina Ruhanga kwindura izina akwereza izina rurungi akwereza izina ryo kundwa akwereza izina ryo kubasa akwereza izina ryo kumarira. aha kuba ohakine na Ruhanga n'abantu wasinga yagira atago kuboteyireho okwakana na Ruhanga na n'abantu tuwarekura wasinga nemera no buzihizire oyemerire wagumoyemerire kandi byona wabibasa okusinga omisho ga Ruhanga okasinga no misho g'abantu. Ruhanga yamureba marika wa Ruhanga yamureba yamuhereza umugisha ahubwo kugira ngo akabaye no kumarira. Banyuma Yakobo yamugira ati ninkweshengereza ngambira izina ryawe. Mwene bwanyuma y'ibyo byona Yakobo yagira ati mwene nakweshengereza ngambira izina ryawe. Yuwa wagira ngo wampindurira izina iwo yo wijo kemero mu mbere azaje kandi kareba ko kwakigamba byabako oryoha. Onati noyendera kikumanya izina ryanjye. Oni yambuza noyenda kumanyira kizina ryanjye. Atyo yamuheraho umugisha. Atyo yamuheraho umugisha. Ruhanga nayenda kwereza umugisha ko ramare kuremeraho. Namwene rizoba yoriyo no tureba Ruhanga yakwira umugisha. Omubyawe bireberemeye ebyo beno reba no sinde ko reba bitakubasika Ruhanga rizoba yataya yo mubyawe. Omu business yawe aha mu rumo gwawe eba beno bareba ngo tubikubasika Ruhanga riyo nakwereza umugisha okugira ngo bitandika kubasika. Yakobo yayeta ugo mwanya Peniweli nagira ati
nyerebanire na Ruhanga amisho na misho tunafa mwene umwanya ogo yasharamo nago yagira ngo reka gire ki yakora haza ntureba element yo kugira ngo Yakobo kuyabira gire ki yakorerwa asiga hakisi akogumanuka mu Isiya umwanya ogo yagweta penwe mwijuke buryo obuyabyama nagwe mbera zikaba zitangwi okweshe guri bare haza katunga no kurekwa mwana kweshe guri bare ukashotunga no piro nebizo bikamweba akareba kurekwa kare amatembezo mwene kuyarebera umwanya ogo nago yagweta izina yagweta penwe umwanya ogo nugo guyahindurirwa mu izina aza amakuru gecho ngu ahubwo kuba ayerebanire na Ruhanga misho na misho okureba na Ruhanga na misho na misho Ruhanga nayija kwija kutaya yo mbyawe umweshongoza akagera ati Yesu yataya yo mko wanje namureba na misho ganje yakore byo kutangaza mko wanje no munkwase tumusime no murungi kwara amare kutaya yo mbyawe bajya kumareba na misho gawe kandi kwara amare kumareba na misho gawe najya kwindura mbera zawe nambwe nkabase baki agire ki yahindura mu izina ryawe agire ki yahindura mu bintu byawe agire ki yahindura omuriye byo byona ebyo bire nokora ukareba bitakubasika hato bikora urabya basika mu izina rya Yesu Kristo mwe bari munonga mukama bampera umugisha we bari mukama abo mwanya murungi ogu watwereza abo kurere kigambo cyawe kandi twantureba Yakobo owabira ryengo bya nango wabiri nasharemerwe konka kuwa mutayagire mukama wamuhindura nezina wamweta Isiraeli ahirwo mugisha omuriyeri izoba mukama ranga tato busoruzo gona nkabasi baki ugira uwahindura izina omuriyeri izoba nkabasi baki ugire mbere wahindura umuntu wawe mukama ranga tato busoruzo gona ari aba kutureba omuriyeri yesha mukama ranga tato busoruzo gona oyemero makagabo abakubasa kwa bintu bareba nko kuremwa batiyireho byashanke byayanga konka bongere kufukana mpaka kubura bino utangurukana mukama ranga tato busoruzo gona nujya kubiguriraho na n'izina rye bongere kusima burungi bw'izina ryawe nabatengera ubwo businge bwa mukama ikirezo ubwo businge bwa nambwe no burengero kwetera ko muntu wena bongere kurinde mitima yabo no bwenge bwabo bagumene bakumanya nkarahanga wabo bakunda no mwana wa Yesu Kristo nogo mugisha gwa rango busoruzo gona ranga tatitwe umwana no mwisero kwera ubwo mugisha gwawe bongere kuza ari yabo bona barakutureba omugege shaha guzamagara gawe Claire kandi bongere kubasisa umuhereza n'aba TV West bona ubwo mugisha twena gutaturugaho hati nebiro byona amina yabare mnonga Reverend kandi twasimimba bazishuware iyo watambira nito mcheka cyenzireji kandi ngasho mcheka kitse kigambo ecyayebembera Reverend Ronald Karegeya kandi habo msha ori chaplain wa Kinoni Girls aho muri Rampara district obundi washanga twenere cyeka kitse kigambo inyabira utwakiho mu kutandika ningashigene sisi twabantu reba chapter 32 umushorongo twashoma ubwabiri no kweyongera yo misho ubundo ine ubwire bwawe zahosho mempora konkenzi yiti yanito igisokoremeraho ubina nitandika program nazante ngo basa kushabera izuba busheshe nabwayongeraho yongera ushaborere imbere tari kwihinduka konkarhanga nakumanya iwe remeraho oyege kumanya ngo nobori yo no ushabaranga nakumanya kakumanya karota kazirwe mwini we yongera kumutakirane rizoba mutakire na nyinshi akaro mutakire naza kureba warimeraho nobanka yakubona kwindurira n'izina kandi nebyawe nabi yabizamu nibiterera tukabura kuterera nyina kusimba bazaba sandeji kandi kusimenya watambira nito mucika cyenjiri program ekirindi ya msimanto ine Claire ntwenda kushabangu ubanze teretse tufumireho kace then tizagaruka n'icika cyo bujurizi of course bujurizi n'ubukuru narabaze nti wowe no bujurizi bwo rukurana ndakushayaringaho n'abantu nabishemwe twishikirira ha reception ishware notifika kandi ubundi ukabasa kwatamagara gogwe arikurana ndakumanya mukama atakamumanyire ko rukuretaho bujurizi bwawe kigira cange cyakwatamagara gogwe ningo shanga ubundi wahindura no muntu utakateka tekira tunyona nyereka nkirize hanga konka wijaho kagambe byawe akareba no kuburi no kuryo no gamba hizina rya mukama wa Yesu Kristo I am telling you now ubundi ayikiriza Yesu kutegeka magarake Wachine Claire mpaka ya shaitano tuchize tuombeho tugaruke n'icika cyo mujuzi Señor,
Shakara,